Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya putar. Ayo, nak Ya putar. Tunggu. Kali ini kita camping ke mana tak? Lhok metai. Ke Metai. Ini kami bawa bekal Untuk sehari. untuk seharian di sana, okey? Ternyata mereka capek juga, guys. Ada persiapan foto, guys. Seperti jejak si gundul. Oh, ya bang. Kali ini kita akan pergi ke Lhok metai. Lhok Metai. Bagaimana suasana di sana pasti seru, indah. Pastinya tetap ikuti kami terus, okey? Let's go. Kita masih setengah perjalanan. Kita istirahat sebentar, guys. Pokoknya terus ikuti orang yang kita hari. Magic. Mesti naik lagi. Capek, guys. Kupikir enak kali, guys. Ternyata susah. Oke, ini sudah 3 kali istirahat karena biar kompak aja. Sepertinya ini istirahat sudah final. Lanjut. Aduh. Capek, guys. Capek, guys. Nokam mari mampu ni. Capek, guys. Tapi kita harus bersabar. Seru banget ya ternyata. Cara aja, guys. Sikit lagi sampai. Udah menurun nih. Nggak naik lagi. Jadi tanjakan sekarang turun.
guys. Ini yang pu guys. Ya. Ya. Sampai guys, kira-kira 5 menit. Dari sana 5 menit, dari sini juga 5 menit guys. Nanti 30 menit guys. Enggak salah dibilang orang. Sampai nih guys, kira-kira berapa meter lagi? Bagaimana suasana di Lhok Matai? Sepertinya tidak kami sendiri aja, ada kelompok lain juga. Nanti kita lihat sama-sama. Dan ternyata kita sudah sampai. Walking alone, the streets are empty. The only
faith and I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Suasana di rumah ini, udaranya sepoi-sepoi, biar kencang sedikit nggak apa-apa. Ini kami sudah, jadi di sini bukan kami saja di sini ya, banyak yang berdatangan ke sini. Ada di sini. Selanjutnya kita akan merasakan suasana pengalaman di sini sangat luar biasa. Pokoknya Asia. Take your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Nah, suasana malamnya seru guys. Yang nggak datang rugi. Tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo semuanya, jadi inilah camping kami hari ini, bertujuan untuk kebersamaan. Setelah kita lihat tadi beberapa tantangan dan rintangan dari naik gunung, istirahat, Turun gunung. hingga menemukan tempat wisata yang paling beautiful. Oke, inilah tempat camping kami di hari ini, hari kemarin. Dan jangan lupa, setelah berkemah di sini, contoh seperti beliau ini, kita harus melakukan supaya jangan meninggalkan tanpa jumpa orang. Itu nilai plus. Ya. Kopinya Asia. Suasana siang hari di Lhok Matai. Oke, mantap men.